Ndabasoje mwese mbifuriza n'umugoroba mwiza mwebwe mukurikira PK Media Pano channel ibagezaho amakuru umunsi ku wundi uko abagiye agezweho. Rero mbahaye ikaze muri amakuru agezweho kuri uyu mugoroba mujye kugezweho nanjye Samuel Baraka. Aya makuru yacu araza kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Ndibabwire ko mu karere ka Nyanza umwana wari mu biruhuko yarohamye mu cyuzi. Ndabwira ko mu bitaro bya Kibungo hatangijwe serivisi y'ubuvuzi gakondo bwo mu Bushinwa. Ni mu gihe Minisitiri Mukazayire yagaragaje inyungu Rwanda rwiteze mu bufatanye na Aston Villa. Mu mahanga ndibuza kubabwira ko mu mashyamba ya RDC havumbuwe ubwoko bushya bw'inkende zifite iminwa ya orange. Nanone ndibabwire ko muri Algeria abagera kuri 11 bapfuye bazize inkongi yibasiye ikigo cy'imfubyi. Ndibabwire ko Vice Perezida wa Amerika yashinje Epstein umubano n'ubutasi bwa Isiraheli. Ikaze rero muri aya makuru yose ku buryo burambuye. Reka tuyanzikire mu karere ka Nyanza mbabwire ko umwana wari mu biruhuko yarohamye mu cyuzi. Umunyeshuri wari mu biruhuko mu muryango we yarohamye mu cyuzi, umubiri we ukaba ugishakishwa. Ejo kuwa 15 Nyakanga 2026 ahagana saa 5 z'amanywa nibwo uriya mwana yarohamye mu cyuzi cyitwa Base ku ruhande ruherereye mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Kiruri mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Uwaguye mu mugezi yitwa Irasubiza Benoit uri mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko, akaba yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Uwakurikiranye amakuru yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu mwana yari yaje mu muryango mu biruhuko bikuru by'amashuri ajya koga arohama mu cyuzi cya Base. Umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze yabwiye Umuseke ko kugeza ubu umubiri we utaraboneka ahubwo ugitegerejwe. Reka dukomereza amakuru yacu mu burasirazuba babwire ko mu bitaro bya Kibungo hatangijwe serivisi y'ubuvuzi gakondo bwo mu Bushinwa. Mu bitaro byigisha ku rwego rwa kabiri bya Kibungo byo mu karere ka Ngoma hafunguwe ikigo gitangirwamo ubuvuzi gakondo bwo mu Bushinwa kizajya gitanga serivisi ya acupuncture yo kuvura hakoreshejwe udushinge duto twinjizwa mu bice by'umubiri aho kubaga umurwayi. Iki kigo cyafunguwe kuwa 14 Nyakanga 2026 ku bitaro bya Kibungo, kikaba icya kabiri cy'Abashinwa gitangiye gutanga iyi serivisi mu Rwanda nyuma y'ikindi kiri mu bitaro bya Masaka mu mujyi wa Kigali. Kugifungura byitabiriwe na ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Gao Wenki, ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma, ubw'ibitaro bya Kibungo n'abandi bayobozi batandukanye bo mu rwego rw'ubuzima. Abazajya bakigana bazajya bahabwa ubuvuzi bwa acupuncture bumaze imyaka myinshi bukoreshwa mu Bushinwa. Butangwa bafata udushinge duto cyane dushyirwa mu bice by'umubiri kugira ngo bigabanye ububabare, cyane cyane ku barwaye indwara zifata amagufwa, ingingo n'imikaya, umuntu agakira mu buryo butamusaba ubundi buvuzi. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kibungo Dr Munyemana Jean Claude yavuze ko iyo serivisi nshya ishingiye ku bufatanye bumaze igihe hagati y'ibyo bitaro n'itsinda ry'abaganga b'Abashinwa risanzwe rikorera mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi mu Rwanda. Yavuze ko kongeramo ubuvuzi bwa acupuncture bizagura serivisi zihariye ibitaro bitanga ku barwayi ndetse bifashe n'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima kunguka ubumenyi bushya. Ati turashimira ko ibitaro bya Kibungo bibaye ibya kabiri mu gihugu nyuma y'ibitaro bya Masaka bitangiye gutanga ubuvuzi. Itsinda ry'abaganga b'Abashinwa rizakomeza kuvura abarwayi no gusangiza ubumenyi abaganga bacu b'inzobere. Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Gao Wenki yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'ubuvuzi bukomeje gutera imbere, aho by'umwihariko mu myaka 10 ishize abaganga b'Abashinwa bamaze gutanga umusanzu ukomeye mu kuvura no kwigisha abaganga bo mu Rwanda. Ati gutangiza ubuvuzi bwa acupuncture ku bitaro bya Kibungo bizatuma abaturage benshi babona serivisi z'ubuvuzi gakondo bwo mu Bushinwa, kandi twizeye ko buzakomeza kwaguka bukagera no ku bandi benshi. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibungo bugaragaza ko ubwo buvuzi buzatangirira ku barwayi bake bagende biyongera. Reka tuve kuri iyo nkuru irebana n'ubuvuzi dukomereze kuri inkuru irebana na siporo babwire ko Minisitiri Mukazayire yagaragaje inyungu Rwanda rwiteze mu bufatanye na Aston Villa. Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire yavuze ko amasezerano y'ubufatanye u Rwanda ruherutse kugirana n'ikipe ya Aston Villa mu Bwongereza azafasha guteza imbere umupira w'amaguru, kuzamura impano no gusangira ubumenyi, bikarushaho gukomeza icyerekezo cy'u Rwanda cyo kuba urwego rwa siporo rukomeye. Yabitangaje binyuze mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X kuri wa 16 Nyakanga 2026.
Kwa 14 Nyakanga 2026 nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangiye ubufatanye n'ikipe ya Aston Villa yo mu cyiciro cya mbere muri shampiyona yo mu Bwongereza agamije kwamamaza ubukerarugendo binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda ku myambaro yayo. Aya masezerano avuga ko Visit Rwanda izajya igaragara imbere mu gatuza ku myambaro y'abakinnyi mu makipe y'abagabo, abagore n'abana. Minisitiri Mukazayire yavuze ko ari intambwe ikomeye mu rugendo rw'u Rwanda rwo kubaka urwego rwa siporo rushobora guhangana no guha urubyiruko rufite impano inzira zo kugera ku rwego mpuzamahanga. Ati ubufatanye bwa Visit Rwanda na Aston Villa bufungura amahirwe mashya mu guteza imbere umupira w'amaguru, kuzamura impano no gusangira ubumenyi, bikarushaho gukomeza icyerekezo cy'u Rwanda cyo kubaka urwego rwa siporo rushobora guhangana no guha urubyiruko rufite impano inzira zo kugera ku rwego mpuzamahanga. Yakomeje ati twiteguye amahirwe azaturuka muri ubu bufatanye mu guteza imbere umupira w'amaguru no gutera imbaraga abakinnyi b'Abanyarwanda bahazaza. RDB yavuze ko gukorana n'imwe mu makipe afite izina rikomeye ku isi mu mupira w'amaguru bizafasha gukoresha imbaraga za siporo mu kwamamaza u Rwanda no kurushaho kurushyira ku ikarita y'isi. Visit Rwanda ikomeje kwagura ibikorwa byayo mu ruhando mpuzamahanga binyuze mu gufatanya n'amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika bijyanirana n'ubundi bukangurambaga bugamije kumenyekanisha amahirwe y'ishoramari ari mu Rwanda. Raporo y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB yagaragaje ko ubukerarugendo bw'u Rwanda muri 2025 bwinjije arenga miliyoni 685 z'amadolari y'Amerika, asaga miliyari 880 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga yiyongereyeho miliyoni 38 z'amadolari ugereranyije na miliyoni 647 z'amadolari yinjijwe muri 2024. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu mahanga, duhereye kuri inkuru ivuga ko mu mashyamba ya RDC havumbuwe ubwoko bushya bw'inkende zifite iminwa ya orange. Inkende zifite umwihariko w'iminwa ifite ibara ryihariye risa n'iroza rivanzemo orange, bwemejwe ko ari ubwoko bushya bw'inkende butari busanzwe buzwi mu ruhando rw'abahanga mu binyabuzima. Iyi nyamaswa ifite ubwoya bw'umukara n'isura y'umukara, yabonetse mu biti birebire byo mu mashyamba yo muri parike y'igihugu ya Romani iherereye mu gice cyo hagati gishyira uburasirazuba bwa RDC. Abashinzwe kubungabunga ibidukikije bayibonye bwa mbere muri 2008, ariko icyo gihe babashije gufata ifoto imwe gusa itagaragara neza. Nyuma y'imyaka 10 yongeye kugaragara, ndetse itsinda mpuzamahanga ry'abashakashatsi ritangira kuyikoraho ubushakashatsi bwimbitse rikoresheje amajwi yayo, amashusho ndetse n'isesengura ry'uturemangingo fatizo, maze risanga ari ubwoko bushya bw'inkende butari bwaramenyekanye mbere. Abaturage bo muri kariya gace bari basanzwe bazi inkende bayita likweri, ariko ubushakashatsi bwemeje ko ari ubwoko bwihariye bw'inkende butandukanye n'ubundi bwari busanzwe buzwi. Abashakashatsi bayise izina rya siyansi Colobus congruensis. Junior Amboko, umushakashatsi akaba n'umunyeshuri mu cyiciro cya PhD muri Florida Atlantic University, wayoboye igice gikomeye cy'ubu bushakashatsi, yavuze ko byari ibyishimo bidasanzwe kubona mu maso y'inyamaswa abantu bake cyane bari bazi kwibaho. Iyi nkende iri mu muryango w'inkende zo mu bwoko bwa Colobus, zizwiho kutagira igikumwe kandi zigira uruhare rukomeye mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima byo mu mashyamba. Abahanga bavuga ko zigira uruhare mu gukwirakwiza imbuto no gufasha ibimera kongera kumera. Abashakashatsi bavuga ko ibara ryihariye riri mu maso yayo, cyane cyane iminwa ifite ibara rya orange, rishobora kuba rifasha izi nkende kumenyana hagati yazo. Zinatandukanye n'izindi nkende kubera ijwi ryazo rikomeye risa no gutontoma, aho akenshi ushobora kuzumva ariko ntubashe kuzibona kuko zihisha mu biti birebire. Nubwo ubwoko bushya bwamenyekanye, abahanga bavuga ko bukiri mu kaga kubera ko izi nkende zihigwa n'abantu bazishakira inyama, ndetse n'uko aho ziba hashobora kwangirika. Kuba zaramenyekanye nk'ubwoko bwihariye bishobora gufasha mu gushyiraho ingamba zo kuzirinda no kubungabunga aho ziba. Itsinda ry'abashakashatsi rigizwe n'inzobere zo muri RDC, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage rirateganya gukomeza ubushakashatsi kugira ngo rimenye neza umubare w'izi nkende, imyitwarire yazo ndetse n'uburyo bwo kuzirinda kugira ngo zitazimira.
Reka mbabwire n'iyi nkuru ivuga ko muri Algeria abagera kuri 11 bapfuye bazize inkongi yibasiye ikigo cy'imfubyi. Inkongi yabereye mu kigo cyita ku bana bafashwa giherereye mu karere ka El Mohammadia nk'uko bitangazwa n'iki kigo gishinzwe kurengera abaturage. Impamvu y'iyi nkongi ntiramenyekana kugeza ubu. Iyo nkongi yabereye mu kigo cyita ku bana b'imfubyi mu nkengero za Algeria giherereye mu karere ka El Mohammadia mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu tariki 15 Nyakanga rishyira kuwa kane tariki 16 yahitanye abantu bagera kuri 11 abandi 19 barakomereka nk'uko bitangazwa n'ikigo gishinzwe kurengera abaturage cyatabaye ahagana saa 9 n'igice za mu gitondo. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Le Monde, icyateye inkongi ntikiramenyekana kandi icyo kigo ntikiragaragaza imyaka y'abahitanywe n'inkongi cyangwa niba hari abana bari muri bo. Ibikorwa by'ubutabazi birakomeje aho ikigo cyavuze mu itangazo ryacyo rigira riti ikigo gishinzwe kurengera abaturage gikomeje ibikorwa byo kuzimya inkongi. Minisitiri w'intebe wa Algeria Sifi Greibu yasuye abakomeretse mu bitaro Izerarida mu nkengero za Algeria hanyuma asura ibitaro bya Mustafa Bacha mu murwa mukuru nk'uko byatangajwe na televiziyo y'icyo gihugu. Algeria imaze iminsi ifite ikibazo cy'ubushyuhe budasanzwe hafi inkongi igihumbi zagaragaye mu cyumweru kimwe mu gihugu hose. Mu masaha 24 ashize inzego zishinzwe umutekano w'abaturage zahanganye n'inkongi 139 zabereye mu mashyamba, mu bihuru no mu mirima ihinzemo ibiribwa. Muri zo 122 zazimye burundu kwa gatatu tariki ya 15 Nyakanga. Reka dusoreze kuri inkuru ivuga ko Vice Perezida wa Amerika yashinje Epstein umubano n'ubutasi bwa Isirayeli. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yavuze ko bigaragara ko Jeffrey Epstein wamenyekanye cyane kubera ibyaha byo gusambanya abana b'abakobwa no kubacuruza yari afitanye umubano n'ubutasi bwa Isirayeli ndetse na Amerika. Mu kiganiro Vance yagiranye n'umunyamakuru Joe Rogan ukora kuri podcast, abajijwe ku bimaze igihe bivuga ko Epstein ashobora kuba yari afitanye umubano n'ubwo butasi, yemeje ko bigaragara ko yari afitanye isano n'ubutasi bwa Isirayeli ariko ntiyavuga byinshi kuri uwo mubano. Yavuze ko yari afitanye umubano n'abayobozi bo mu nzego zo hejuru cyane bo mu butasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli. Yemera ko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwakoze amakosa ku makuru ajyanye na dosiye za Jeffrey Epstein. Vance yavuze ko wahoze ari Minisitiri w'Ubutabera wa Amerika Pam Bondi yavuze ko urutonde rw'abantu bivuga ko bari abakiriya ba Jeffrey Epstein rwari ku meza ye ndetse rushyira hanze mu gihe yari ari kuri uwo mwanya mbere yo kwirukanwa na Perezida Donald Trump muri Mata 2026. Vance avuga ko ayo madosiye yiswe The Epstein Files Phase 1 ndetse na Declassified yahawe bamwe mu basesenguzi n'abanyamakuru mbere y'uko avanwa kuri izo nshingano. Yemera ko hakozwe amakosa mu buryo ayo madosiye yashyizwe hanze. Amakuru ya Epstein yakomeje kujya hanze mu gihe hakomeje impaka ku mibanire Epstein yaba yaragiranye n'abanyapolitiki, ubutasi, abaherwe n'abandi bantu bakomeye mbere y'uko agwa muri gereza muri 2019. Reka rero mbashimire mwese mukomeje gukurikira PK Media Panel. Aha niho dusoreje amakuru yo kuri uyu mugoroba. Mwagezwagaho nanjye Samuel Baraka. Amakuru nakagaruka.